Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arfun rev tarik ubnai jelio arjar khat khandai kalau thung biang yo pa em Freeman Sings em kumus em jong hima sora hadien bala penhiar yo na ka khet halor ka jing ujor jong ki katto katni ki menteri ki bala ujor persya ya ka jing yat mon jong news em haka bai dei bar ka jing penya ya ka sensyar ka khadar haka hima Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim ha ka jing ekran bat gilar pathai khubor ulai thu baka Executive Committee kala shim ya karai ban pensyong khat biang yo pa em Freeman kalong hadien baladep bishar bin pabin ya ka kai pot toket balalap ki jing keno bat ki jing kedo kti persya yo news em ka hima sora kim long satya ki ba penksan ban penhiar khat yo dakani lapan benaya ha ka hima sora Barakawai bagi Executive Committee Khasi Hills Autonomous District Council daku hukum jongka kaba arpusan tarik benai jelio arja kakenda kelas subha ban penskembian real estate yau ba Freeman Sings im kum usim bapura jongka hima sora uban bertengbiang ya kasinsyal kakada haka hima kakum kasanat number DC @nyo/general/nyukundai/prapulai/shispa arpunyo kaba katarik arpusan tarik banai bashipo khandai spa prapulai kumta kajingtung acting chief jong kahima sora yoba dan kiudor s khongwil katkum ka hukum kaba katarik arpukra tarik banai bakra aja katra la penduk pendam no mador kani ke hukum kan trekam no nadu mentarsi batne tak hadu banda ai hukum da kumpa kublish pun di poem Freeman Singsim banwan shimti yaknika notification Nakal yang cuma lah juga dia berok serius bagi frame serius persiap ya kan. Nakal yang wen kri besar lah report siapa executive committee. Dekat siapa executive committee ban isar yang kita serius kat kom juga pengelai mana. Jadi nak kolasiam bagi ilang bagian juga nakal yang beda serius profile nakal yang isi kalau menjur ban real estate yang aku si pura mau masalah sangat kita charge sih kita tengah melakukan kan mau malah muslim di mana kan tu dia ai kata ke price quarterly kita bisa dia persen tengah melakukan kan mau tengah berokeng lah ajuba apa kan disposal jadi kita kita fund dan osi ikam juga kita yuk ki mungkin ni trading license mereka jadi yang macam oh beda macam tedon teng ayo ke jing pensutu bakal nama jai bedon kidong bajai pe kibong budu kar bolsong la sa bajai aslam tede kita kan urep bangai NOC ki bikin trading license dan nama dia ngetip bakem dai ba Rasional bajai dari kita gimana barsenong dan dari lapan suatu peklai nga dari beri nama bajai mengenai trading license ya ki. Dan marketa kami kejeng urira bak kejeng persia yang opsi dari nak kata kadal. Kerana pakai jeng kena bawa masyarakat itu kalau laki hal yang bahan kini jangan kasih di asyiki wajib beliau. Katu kadai kejeng lek jong kementeri insya sebagai majai. Ngam tip di kenu jaka nomor hawa jaka itu kara majai. Ngabu daki menteri insas sedeki menteri insas balik tahu jaka putah majai ndai mengawasi balik tahu bagi ai report ya to ai pata yang kita ki ai da kerteng bagi jing tahu ki tengah ngale lo ke jing hong jong menteri insas ndai mengawasi balik tahu jaka majai dan ne ngamte bagi jaka majai ang do kidon dai menteri insas ke bangila bu la thong ki hang ke majai dai maki balik tahu jaka balik peni jaka bak sahai jing tip sangau sim bang lawan thôi jaka jong tau ta ki ai ketang maki tengah lo ketang nongrim na ai ka
pata sakit har. Kamu kerja lam bakla jadi menteri. Kita jangan bakla jom menteri. Tapi kini menteri priang-priang ni Ya kini menteri te kasyong ha kadoba hima. Ya kai ko karai doba hima te katakan haban menjur baik. Namla ngau se marwai simet ban wen yau nu menteri kasyong ha karai doba hima. Apa kadoba hima karai kam siani asi nu menteri kelak ban wen kadoba hima. Ngau se ngam don bor ban wen ya nu kasyong ha kadoba hima. Kau ngani kan NC ai dan perlu dalam kelam itu. Oh, nama jadi. Tam kumpulan yang kita beri. Kom kita ki don mensuau don menteri insya sang te majai. Badai menteri nak kod dong rom. Barway wa jeje sawen uba ya insya selang majai. Utau wa jeje sawen layam. Dan raide ki jong wa jeje sawen ki bar report kelap ya na bakim don su apa ka executive member jong kahima. Kedai kita. Kajing rai jongka executive committee hakabedai bantung biang lane ban reinstate ya uba Freeman Sing CM suspended CM jongka sora simship bala sya suspend haka isi order katarik ke ba arhu pra tarik benai ba pra aja khat pra bat ngakwa ban penbena lingba jongpi kilat pathai khubor ba mentakasngi ka arphundreu trik bana jeleu arja khat khandai ila reinstate biang yei ila thung biang yei pa im Freeman Sing CM kum usiem bapura jongka hima sora te ka jingthum ka jongi yei pa im Freeman Sing CM mentakasngi kalong halor ka jing bishar banyak nak kalian kani ke isi ke pemerintah hakabaidai ban ke inquiry report ke belapha syaka isi haka nriu tarik benai baar arja khat khandai kumban chupen kan mau labun bha ki jing ujor ki jing kentho lane ki complain persha ya ka jing trekam jong news im Freeman Sing CM mention senam te day halor kata ka jingsha keno ki babun rukom la penlong ye ke isi ke beladap bahkan suspend shwa hapadeng ke jingsha tokit dan ye suspended under pending inquiry ke ba la penmi nakani ka office ya ka notification ya ka ba la thung ya uba August Shangpliang retired secretary jongka KHDC uba longru officer on special duty nakamenta ban pendap ya kani gijing toket persya ya usim sora te kani ka notification kalami haka khat artarik September ar hajar khat prah ya kani ka inquiry ban thung yo ba August Shangpliang ban longkum inquiry officer te hadin katu kat Nipor bala ailat yo inquiry officer ban pendap ikajing toket nak kalian ke isi layo ban pediang ya ka inquiry report haka nriu tarik ubanai baat arja khat khandai kabamut haka isi kaba ladap haka por ba ilong CM iba HS shela te nakaliang jongi hadin bangila bishar benya hadin bangila yo iki report khamtam hakabede ba kajing bomdon usim bapura kalawan ra shibun bah kajing jingduko hakasinsyal khadar hangti po kahima te namar takadaw nakalian ka isi ka pemerintah hapo kajing ilam jong i CM jongi ba tinwal kha lingkat nakalian jonga kum deputy CM in charge ya ka ilaka ngila syong bishar ya ka nikakam bala perkhat sani bha bat ni nakalian ka isi ngila sudai ban penskem ban menjur ya ka ni ka inquiry report ka bangi layo nakalian ka isi hakan reuterik upanai baar aja ka khandai but day halor ka ni ka inquiry report bana kalian ka jongi menta ka singi ka apun reuterik upanai jelio aja ka khandai ngila thungbiang
ya u paim Freeman sing sim kum sim bapura jong ka hima sora ki don ki katu kat ni ki complain habide baka border dispute apden ki arshno te ki don ru ki complain hakabide baka jing ai patah shiki khlajai te ki don ru ki complain habide baki shnong ki bapher te hinrei nakaliang jungi haba minta kasni bangi yoi hadin bangi la IT ya kanika notification jing penbena syai pa im Freeman ladan ru shibun bahaki rorong ba nakanika than bat nakahima sora ki belawan shimenta bat ngila ailat ikiru hatu ga jingilang ka ba lingkot bakin ai jingkren pen pau jing snow de ki babun hi ki ba pen snow nakini ki complainant ki ba ni khot ru mene ki nong ujor mene ni khot ni ki shnong ba ni ki rorong ba ki ki pen pau ba kan bahahi bandon do si makura makum balong menta namar ki dantang do acting chief kanang sniu shushu kakau te nakaliang jungi ni lahun ya kanika inquiry report namar ba ngim shem ba kumbala keno balik marway le se utau sim kamlap apa kanika inquiry report katahi ka bangi ni rai nakaliang ki si ban reinstate yang yo pa im Freeman sing